Reka ngushimire ho wahisemo gukurikira amakuru kuri Goma News Official, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye habarimo aragenda avugwa mu biyaga bigari ndetse no hirya no hino kw'isi. Uyu munsi rero amakuru yacu ateye gute? Turaza kuza guhera kuri iyi nkuru y'akababaro aho abasirikare b'u Burundi benshi baguye mu manuka. Turaza kuza kumenya ese abahitanwe n'iyi manuka ni bangahe, abayikomerekemo ni bangahe, ese intandaro y'iyi manuka byifashe gute cyangwa intandaro y'iyi manuka yaturutse he? Uraza rero kuza kumenya byinshi kuri iyi nkuru. Turaza kuza kuyijyanisha n'iyi nkuru naho mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya imyigaragambyo maze iminsi habera noneho kuri uwo yaguyemo abantu benshi. Turaza kuza kumenya ese intandaro y'iyi myigaragambyo iteye gute, impamvu abantu barimo barigaragambya mu gihugu cya Kenya byifashe gute. Icyo ngusabye like, share, comment, subscribe kugira ngo ujye ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya Goma News Official tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Rero nkuko twari tubivuze, reka duhere kuri iyi nkuru y'akababaro naho abasirikare b'u Burundi benshi baguye mu manuka. Ni abasirikare babarirwa kuri 23 bo mu ngabo z'u Burundi bahitanwe n'impanuka y'imodoka ubwo yari batwaye igwa ahantu hateye nabi cyane, ikaba yabereye mu bice byo muri komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Nkuko byasobanuwe nuko iyi mpanuka yabaye ejo hashize kandi ko yabereye neza mu gace gaherereye muri Manyana muri komine ya Mabayi. Usibye abapfuye 29 hanakomerekeyemo abandi basirikare 30 kandi ko bakomeretse bikabije. Uwo muhanda wabereyemo iyo manuka ni umuhanda mukuru wo muri zone ya Buhoro aho imwe mu modoka 10 zari zitwaye abasirikare b'u Burundi yakoraga imanuka mu gace gakanganye cyane cyangwa gateye ubwoba. Igitangazamakuru cy'u Burundi cyatangaje ku by'iyi manuka cyavuze ko amakuru cyahawe n'umusirikare warokotse iyi manuka yababwiye ko abasirikare 29 bahise bahasiga ubuzima, abandi 38 bakomeretse bikabije kandi ko ikamyo yari batwariye yari yuzuye abasirikare benshi cyane. Iyi kamyo yari yuzuye abasirikare yaguye mu cyobo kirekire gifite uburebure bwa hafi bwa metero zibarirwa mu ijana. Undi musirikare uri mu barokotse yabwiye itangazamakuru ko feri z'imodoka zitakoraga neza ubwo yari ahantu hamanuka cyane mu birometero 2 hari mu gicuku. Umushoferi yaje guta umurongo nuko bisanga baguye mu cyobo. Abasirikare bari berekeje mu ishyamba rya Kibira ku gice cyo muri Mabayi aho bari bagiye kongera ingufu mu gucunga umutekano muri iri shyamba rikunze kuvugwamo inyeshyamba zihungabanya umutekano w'iki gihugu. Mwe mu baganga mu bitaro bya Cibitoke byoherejwemo inkomere yavuze ko nyuma y'abari abasirikare 8 bahise bitaba Imana ubwo iyi manuka yabaga, bandi 15 nabo baje gushiramo umwuka ndetse ko umubare ushobora gukomeza kwiyongera umunsi ku munsi cyangwa umunota ku wundi. Nyuma y'uko iyi manuka ibaye, polisi yaje gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyarateye iyi manuka. Hagati aho bikanavugwa kandi ko aka gace ka Manyana ko gakunze kuberamo impanuka ndetse kandi bamaze kwicwa n'impanuka ari abaturage benshi cyane. Reka rero dukomeze kwihangana ababuriye ababo muri iyi manuka. Imyigaragambyo imaze iminsi ibera mu gihugu cya Kenya mu mujyi wa Nairobi yamaze gufata indi ntera. Ni imyigaragambyo igiye kumara iminsi ingana n'icyumweru ibera mu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Kenya. Hanini abayikora biganjemo urubyiruko rw'abasore n'inkumi baramagana umushinga w'itegeko rishya ry'ubukungu ryongera imisoro muri iki gihugu. Abaturage baramagana uyu mushinga bavuga ko ugamije gukomeza guhonyora imibereho yabo n'ubundi itaboroheye ndetse n'ubukene bwakomeje kuvugwa cyane kuva Perezida William Ruto yagera ku butegetsi bw'iki gihugu. Kuri uwa kabiri tariki 25 z'ukwa gatandatu 2024 inzego zishinzwe umutekano zari zawukaje ku biro bimwe by'ibigo bya leta birimo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko, ku biro by'umukuru w'igihugu ndetse no kuri za ministeri zitandukanye muri kiriya gihugu cya Kenya.
Gusa amakuru atangwa n'abaturage baturiye mu murwa mukuru wa Nairobi avuga ko nyuma ya saa sita z'ejo hashize abigaragambye bakozanijeho bidasanzwe n'abapolisi ndetse bakanabanesha undi bakinjira mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Iyi myigaragambyo yafashe indi ntera nyuma y'uko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri inteko ishinga amategeko itoye umushinga w'itegeko rigamije kongera miliyari 2 zirenga ku misoro muri iki gihugu hagamije kwikura imyenda y'inguzanyo imereye nabi iki gihugu gifite. Amashusho yagiye hanze agaragaza rumwe mu rubyiruko muri iyi myigaragambyo rwamaze kugera mu nteko ndetse ruri gushwanyaguza bimwe mu birango by'igihugu harimo amabendera ndetse n'irunangiza bimwe mu bikoresho birimo intebe. Kuwa mbere Perezida William Ruto yari yahamagaje abari muri iyi myigaragambyo abiziza ko ubuyobozi bugiye gusuzuma ubusabe bwabo. Gusa bamwe mu basesenguzi bavugaga ko mu byo yatangaje bidatangaga igisubizo cy'ibyo Abanyakenya bakeneye. Byanavuzwe kandi ko muri iyi myigaragambyo yaguyemo abantu 10 bakaba baguye hafi n'ingoro y'inteko ishinga amategeko muri iki gihugu mu gihe abandi benshi bakomeretse bikabije. Kimwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri William Ruto perezida wa Kenya yatangaje ko leta itazihanganira abateguye n'abatera inkunga imyigaragambyo imaze iminsi ibera muri iki gihugu. Mu ijambo yagejeje ku banyagihugu yasobanuye ko bagiye guhagarika abo bose. Yavuze ko bateguje imvururu bagakora ibikorwa byo kubangamira igihugu. Perezida William Ruto yanategetse ko inzego zose z'umutekano gukumira ibyo avuga ko ari umugambi w'abagizi ba nabi wo guhangana n'umutekano wo guhungabanya umutekano n'umudendezo w'igihugu. Reka rero nkusabe wowe ukomeze gukurikira amakuru ya Goma News Official. Nkubwire ko amakuru ya Goma News Official ari akagaruka. Mugire umunsi mwiza kandi Imana igikomeza ibarinde. Kandi icyo tubasaba no gukora like, share, comment kugira ngo mujye mubona amakuru ya Goma News tugenda tubaha umunsi ku munsi. Mugire amahoro.